फंक्शन हियरींग जाली सो कितें जालें आनी कितें टोटल जालें? आम्ही रिप्लाय फायल केल्लो. आम्ही ज्युरिडिक्शन ना म्हणून केला आणि द मॅटर आय हॅव टोल्ड देम दॅट वन मॅटर इज subjudice before the Honorable High Court at Bombay at Nagpur on the same subject matter, and Union of India should be the policy आती India Union of India चे, so they should be made a party. So they are looking after, and amicus has taken 2 weeks and matter is kept on 15 July. We have answered all the points of the human. I will forward it to you. Everything is legally सगळे केला ते आमच्या हातान काय ना. Justice होतो Honorable Power Minister, Central Power Minister Khattar had written a letter to Honorable CM that we have said that it is not in our hand, it is a central law. No one can stop this smart meter. They are saying that yes, prepaid meter 47.5, that is a point which is there before the Honorable High Court of Bombay is sub judice. And the smart meters is not a point, it is a prepaid or as per postpaid. It is that point is never sub judice. ओके, आता लोक जे अपोज करतात ते किती करतात? ते लोक अपोज करतात आणि तो चॅलेंज करतात. लाईक दे हॅव चॅलेंज, इफ दे वॉन्ट दे हॅव टू चॅलेंज दॅट थिंग. वॉट एवर ते आता रूल्स केले आम्ही, अमेंडमेंट सगळे आम्ही तुका फॉरवर्ड करता. तातूंत सगळे एडवान्स सिस्टम्स आम्ही केल्या, आम्ही चॅक केला, CA केला, सगळे सेक्शन 55, 47.5 मागीर अमेंडमेंट सगळे 1644 IS ते IS 154 फायनल ते सगळे आम्ही करून मिटर रिडर्स करून सगळे फ्रिक्वेन्सीज करून आम्ही केला. ओके, आता सुद्धा अमित पाटकर याचा अपोज करपाक तो स्क्रॅप I don't know करतो. what he is coming for, but we are strong on that point that it is a central policy, it has to be done. स्मार्ट मीटर स्क्रॅप जावचे ना. केन्नाच जावचें. स्मार्ट मीटर कॅनॉट बी. कितलेशेच आता रोल आउट जाले ऑल ओवर इंडिया. इवन इन पंजाबच्या आता ऑपोजीट पंजाबान अराउंड 25 lakhs have been rolled out in पंजाब जाणा तूं. जापाचो सरकार आणि दिल्ली ऑल्सो दे हॅव रोल्ड आउट अराउंड 3 to 4 lakhs. पूण सद्या CMन सद्या स्टे दवरला न्ही. See, I am not there. I am telling you right the procedure आम्ही कितें फायल केला तो. ऑनरेबल तुका लेटर दिता. ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टर, सेंट्रल पॉवर मिनिस्टर has written to CM. This is the letter to implement. And what is answered is also there in the assembly. I will give you a copy. This is a letter by Honorable Power Minister to our CM. हेतून ताणें सांगला आनी आमकां फॉरवर्ड जाला. आतां वॉट एवर द पॉलिसी इट इज, द पॉलिसी एज पर मी इज सेंट्रल पॉलिसी. वी कॅनॉट ओवरराईट एनी सेंट्रल पॉलिसी. स्टेट गव्हर्मेंट हॅज नो पॉवर. आमकां तर पॉवरूच ना. ताणें अमेंडमेंट केला. JERC आहा, CE आहा, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी आहा. So many authorities are there. Those have done. It is a central act. And तुमकां जालें, you have to challenge the central act in union like it is done in PIL at Nagpur. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.